ang buhangu ang rikimata ba yetinda bata patua mangarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV dan na pulung na padihanda larihiyana welingu lambuk wasiatu na pingina kanyuru na panamu lapa kawarapinya papahurungu na kawudu akan bulau lamata do kambul pitu lupa lamata tel kambul na pamanginji ronda yadu yaka lamata do kambul hiwa nama wana bunda bada da tau da makiku mulai yehu pahamang danyaka papangandija hunggu da angu dedi da mangiangu layun dia angu buhangu latamu nai miri yang keritu ninya na atu ama na pakalua kangu ya na hori da ana-ana na wana na ananggu nyungga na mawungangu na pingu lapat yulumusiku na ananggu na padua wada na hori hamuna yedu yaka banambuhangu lapa angga ya na madangu na ananggu na patailuana bada pangitan na nyaka na hada na bana pandoi tau welingu labahi halaka kuhuan daruanya rukuna na ananggu na papatuana nyuna beri hamatunan dan ningu arinju munalang ganggara taka di dia bana hamu yetina yanan dia buhalana na tau pahama lapawunda ya rukuna na hamu yeti ba ia ya na parinju halakanyuta data pahama lapa ia ya na hamu yeti nuna ba beri haukanyu rumbuhangu ya ang buhangu latamu nai merio keritu laluri da kabungguru na mawungangu pada parhayaka hidakataku ya na parunungu ingau matua na wanjanyu da haurupa kanyuru nduma na narinjumu ningu kanyuru nduma lapanau ningu kanyuru nduma na nahilu na ingau ningu kanyuru nduma lapawunda ya na pahakahingu dangu kanyuru hawiangu na lima tua na wunda ya anggabuhu baha atu tau mapawai ngalangu kanyuru lapa pahakahingu nyuna na pahakahinya bana wunda ya bana taka na rihina na rimbangu lapangubulu pintan na kanyuru pahakahingu na i anggabuhu nuna mapaihikunya takkan da ia pakuya na kanyuru nuna hinamangu papauhingu na tulan duma na kerienja laring nahu ang buhangu latamu na imirio keritu ningu bu kanyuru hawiangu da panaumu yadu yaka na kanyuru panamu la pakawarapinya kanyuru la pakawarapinya paluhananya nambuhangu dangu hamu yeti hala hita kawara la papinya ya kanggara ya na papina na tau hawiang ang buhangu la tamu na imirio keritu lila kanyuru yana da panaumu da pinya baningu rehirimbang yadu ya hida kangutungu dangu hida paberinya nama raka ngalang ya kata pawilinya dangu tembindanya nakanyuru yana ya kangikiwana nakanyuru hawianguna na paramana imiri narihidangu na pawuananda nyeta amingo hopuna laya na pulung na padihanda lari na yana abu maruang bodu lapa like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda lari na yana
la ngumbuhanda bu nda badaka na tau na mapawai lai miri dangu na marinjungu la patanda yai miri yokerit kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dang ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda wai mangulung wai maringu welingu lai miri yehu keritu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.